Ka Seng Federation of Khasi Jantia Angaro People FKJGP Nongstoin Circle hadin baklayo jingtep halor ke jing simpor hadu palat khandai jimin mit banshim screening i kena nagamenta ka subrutokop West Khasi Hills ka seng kalalait banya kendo ka district sport officer ka West Khasi Hills ka kong bis em banya keren namar kalakta ka por jing kena khamtam ha kamit ke yong ha ka juga por ka seng kalayo ru banya keren halor ka jingmi ki jing keno bam yaj baik yai renti ka kom screening yaki kena ha school ba pher haka bakala don ru gajing keno bakala don gajing le siliang nakliang jung DSU hobe kran bat git khot ke FKJGP kala kubur baka screening kala simpor hadu palat khandai jimin mit namar gajing don hadu live nyo tli ki school ki bawani simenta hate ke screening haka bakala kular baka office kan sathau kilat kilinti banweng ye kane gijinge kat ba haka jing keno baka don gajing le siliang khman haka screening ka DSO kolong ba kam don kum kata namar baki don bun ki basuwan ra de ki birth certificate ki bam dei hok ki jong ki khna tang ban yo elekai kum ta na kaliang jong office ka hab ban perking ek screening ban pinsisha baka certificate ka baki khna ki wan ra kan dei hok ka jong ki na kaliang doni kum ka PHP na saskan halor ka jing yo ka jing jor na ki khna bun ki school halor jong ka jing screening na ka subutop nak kalian tadi seng ni lalimi sa office ng DSO manin minit por pemakaian si asisten ni lap siya yang dijin ko antu dijin screening kamtam ya kapor ya katakan yang pesan nama kubur di kena dengan red kapor adu kendai dijin asisten kalakta ya kalai kawan kena rehdin bangilaya keren bagi DSO ngilai kan katukan ni di mat mo aswa bangin room satu ko awal room yo yang di luar tu pun kena di domba juga di kena dia lekai nak terus kan dan nak terus minister tidak yo andre bin poin tu pada yo di luar ba tim yo show dia nak yang kami ni baik ni keren din bangilaya baik ahli mengenai penting kalau don gajinya kan suatu pada DSO de nangta sakaweru ba adin bang lapo yang tu ngilap ya ka bagajing ya screening kadang yai de ngilakan ya DSO ba di persengen no mar kapor kalami pelan de halo jom kita ngilale mata kasniru ngi dia office ng DSO ngilai resiko cuma kalau di jual betul bagi yo jor lagi kena di balong ba kilong ki certificate ki bagian ki original certificate nrai gidon ki barijet te halo jang tang ni baik dari DSO ba nagalian dari DSO ru ila franchise ni ba ndai ba lai sileng ya no nrai kalong ban long reti ya baro te halo jang tang ni kan han ni kan sani han de ila ajimu dari DSO ba na sikmat no karena mi su penuh ka jinglek siliang ini school pada yang jong iru ila kular ba nane sikmat inlek no kata kadur bandang ba kanong kata ya kanong school halo sako ba mat apa ni kan mene kalong ba lor jong ki coach jong ki school nilai jimu di so ba ki coach jong ki school tim long ki bobit bandong ki long screen ya ka ya kena ka por nama lada kita ikut so kira school kilong screen ya kata ya kata dia kena kalau bipa kalau saya kan di mau silian dengan yang itu iru ila kula dia kata bahkan undon pun kata but nang desa kemaru kan undon shoot pun kita but ini school la kula ru yani ba nang desa kemar halo jom kan ka screen kalau ba kan undon shoot kata ka bang ba kanang kapor kan kata ya kapor dan kena ila kularu ila panmaru macam ni ba dia nama tak tu kapor berlami ini ila kularu ba na semat in saya no da kuih pada sistem no bakin long dang le no da ki block wise ni da kuno kom kata ni senia akan start dari DSO angka satu wiru kalau ba nyami tak kuih juga tu dari DSO kalau ba kibun plug ki fix certificate dan kalian ni kusen ni bu kerja tepat di school irong hikai ba nang siya kamat ito tu ya ki ba bakit pa ya ki kama bandai screening kalau ba
tim dai shu ba nong ba ipa re hikna ti bolong ti ba thok ti ba syukur re ni kwa ba ki school ru kini trelang ba BSO khana ba kan mi isu kan ka huri hura kumbang ni ri akan senang menentang to halo jong ni ka bentang nan leng ni kemasen khana ba kan mi isu kan ka balong kum mentang nan leng jong ni kesen nan le shikmat ni budin ya ki school ru ba kini trelang khana ba kan ka jingle ka sport jong ni ha ko west kasin kanang ki na sikpa